tolanga omunye fana nawe so Nita hey fana nawe mani nawe baby nhliziyo yami aligcwele uthando. Your love is shining to me. You mean the world, you know. Azambe babe. Lungaga, luvela pina. I wish you could understand, baby. I wish you could know. Hey, Azambe babe. Sematandwe. Ang sematandwe ni mina. Ang sematandwe ni. Ang sematandwe ni mina. What's up, good people? Hey, asuna maka ke se maphorisa ba neta eleriwa intiri ku sala mabusha Freedom Park ke va nga ha tiri maphorisa se a ku xavisiwa mabusha maphorisa va nga ha tiri ke. Wasizingani zit asifuna tetone mali. Hey, awula ku maphorisa va nga ha tiri ke. Akona va nga ha tiri a ku xeku mabusha maphorisa va helele mintirho ke va helele hi ntirho ivi continue na mabusha ke. Hala kovo. Hey, ane leswi mi lavaka so. Hey, a va helele hi ntirho ke ku sala mabusha ke ku sala mithotho ke a ku sala mithotho ke maphorisa va yena va nga ha tiri. Hey. I'm going to Mihloti Maluleke. I'm going to Mihloti Maluleke wa ku tshama Freedom Park. I'm going to Mihloti Maluleke ngwana. Mihloti Maluleke wa le Freedom Park ma ngo tivana. Ni vona ngwana va ka ai na we tshame irila mutsikela rila na we tshame irila information yale ai laveka kwi ya ku ntshame nrila wa u tshama irila vutongi I komu loko nga tshama rila vutongi cimbangwa ukona ririmi a ku na loko nga tshama nga rili ho rila hi swilo swa ku hambana mara un'wana I Mihloti Maluleke. Mihloti Pap Maluleke. Mihloti Mthotho Maluleke. Leswinene va ita bola xivindzi ita tshwa xivindzi xa ku endla anyamini ni ku nya anyamini n'wana I nwa mabyala ya ku hisa ita tshwa xivindzi xa ku endla gongondzani fridge nyana hi masipala va ri manduwa tossing a na ku swa ku gongondza la leswi gongondziwaka mavati ya gongondziwaka mavati rivati leriya a ni gongondzi mavati la ka nokiwa n'wana ka hina a ku ndliwa swa ku gongondza se I ta vulavula kahle loko ku ri ku se I lava ku ta ni nyika ti-instruction I ta ni byela kahle ku ndlela tshame gongondziwa fridge a yi gongondzi fridge ya nokiwa I ta ni byela kahle loko ri I lava ku ni ku ndlela swin'wana leswinene I ta ni byela kahle a wu se ni byela sweswi. Okay I ri yimbi wa hlayisani rifumo I ri wa penga se I tirha ka business ra Philani na mitsandziwa hi Mazimbabwe hi landza Philani what I ri ni swin'wana swa ku tani
mani swi tivi ntirho wa phorisa I ku famba landzelana na maZimbabwe kumbe Mozambique na loko va tsandza maphorisa va tsandza loko va kha va tika yini loko va onhi maZimbabwe ya vanhu Mozambique wa vanhu va onhi loko ri mihleketo yale makhomete mihleketo leyi swiswani khomete yaleyi khomete hi mihleketo leyi tirhisaka masiku hinkwawo no tsemakanya pata u nga ta swi kota wena a wu ta vi tlhayisiwe timovha i fighting yela kwala ivi fi loko ku ri mihleketo leyi yi tirhisaka loko u tsemakanya pata u ta lova wena a wu le kusuhi no lova ya chayisa xikuta i vhefela kwala a wu zi lava swi swo tika u zi na tiraka yi chayisa ya chayisa hi bayisikiri yi lova mihleketo ya wena yi tlhariyaka because you cannot tell police officers how they must work. They're at work. Swi fanele patwini loko ni ku yimisa ka timovha I nge ni vutsi ku wena nga yimisanga luya ni yimisa loyi ni lava ku ta yimisa yena I use my own discretion whether na ku tsala kumbe na ku tshika kumbe it's up to me. You cannot tell police officers how they must operate. Okay, you cannot come to me I ta ni byela ku loko me ntele wa sweswo namuntlha I ku mara na swin'wana mani ya loyi wa siku rin'wana namuntlha ni tele wena ndila na wena muntlha ni ri sweswo I nkarhi wa wena I nga ni byeli un'wana munhu ni tele wena so okay ni tshika wena ni landza loyi a ni swi tivi la ku ni ta ndlisa ku ni ti phatula hi exikarhi a ni swi tivi la ni ndlisa ku doesn't work like that loko ni tele wena phela wena you cannot dictate to the police officers how they must operate I swi twini he hlayisani yini banhloka leyo phuka rizina ngaku lonke inhlamba mina nokuzonda no tidela nkarhi n'wana ka hina you are wasting your precious time mfana ta tshama ri mfana na sweswi na vula vafana mi ta tshama mi ri vafana a xihundla sweswo vafana va tshama ri vafana ni tlhentlhe ka sweswo nkarhi wo tsetselela enemy ni hava n'wana ka hina nkarhi wo fane tsetselela enemy ni hava ni enemy a ni yi tsetseleli loko ni swi kota futhi a fanele ya masirheni lava nga swi tiveki this song mahamba head somewhere around 2008 DJ Clock somewhere around 2008 kwala 2008 or 2009 one of the two DJ Clock I think the first tick I think is it second tick or first tick anazo zokahle mara ngaku first tick or second tick yeah first tick but it's still relevant up to date asamba yo so when la ku email soka swin'wana Philani is my friend and it addressiwa as such ngone nga tivi ku kwala va Freedom Park ko ti town planner mara swi kosa swi na yo town planner ko ita va yi nga ya plana swilo leswi standini Freedom Park se ku tsika vanhu va ndza swilo pra town planner Freedom ngala ita tana dorobeni alehisanenge hi ku tana dorobeni alehisanenge hi ku tana dorobeni ta dya mali ya xilungu alehisanenge hi ta ku tisa mali ya xilungu va tliliniki ka mali ya le ndzhaku ka doroba n'wana ka hina I mali ya doroba yi endla ku leswi hi ku vitani kutani I tshika sweswo swa timali ta ku dzamba hangi hala ta madayisi tshika mali ya madayisi I ta twa mali ya xilungu mali ya le swinene lasi nga ku wa chava ku vulavula xilungu phela nga ku xilungu xa wo xi vulavula kwala ka ti-life u chava ku interact na vanhu va swilungu la ndzeni ka doroba and 31 December why not hi a very big tournament hakuna ndzwana na yin'we nga ta swi fola sweswo Bemile belele sinu wathethi uhlala we hayibo
kwenze njani ha awuphethe mali awuphuzi awujayivi awukanti uzeleni hamtshela udlaleleni elangeni engishisa ye kunjembizo ibuzo yadlala nomsakazo iba nomnyakazo iba nomnyakazo iba nomnyakazo abe asabe bari chomi man. Awulala ngetha awulala ngetha nawalo sinene banyana amarulanyana tutotonyana kama amarulanyana awulala ngetha yeah. Okay, but people, on a serious note, man, it's a music, ne? My it's a music, la reality. Reality of tones, la reality. Asap, very chubby, man. Look, it's a kunyanga, okay. Chesa best band now. Chesa best band now. Chesa best band now. Oh, Chesa best band now. Chesa best band now. No kakangwe masipala okay. Wona we see lovely. Kunoka ikunwense na South Africa nere. Aner listen Swone lesinene ilesinene iwa hala kopvo fala phela mana we timanyana mana tathini kunoka ukuma semi yipepe jerini ngahandle swona imana ngunoka ro hetelela ha hala kopvo wani vumelenge femina wa mina savana nge shoot ambo shilava kanjani le mutele ka basa ngutshama ku shota savana nge pfuki shotini la mutele ko nga hamba ku shota vamana aya hayi savana nge pfuki shotini sa leswi nene leswi savana nge pfuki ko nga hamba ku shota munhu hayi savana nge pfuki shotini la mutele never whether was love savana nge pfuki shotini savana nge pfuki shotini la mutele nasiku na pain mai kutseka ibhodlela ra hinisi kutseka ibhodlela ra hinisi ngamba kushona swo tala safari sweswi ngani ya noka le kuna munhu nga taleriwa la le South Africa la we don't live sizwa ku ka social media la ari ku khulini nakambe mungu voni ari ku khulini a khorisa xi a khorisa li fridge nyana liya kuna fridge kuna refrigerator that's a refrigerator ntsengo ya serious 5699 la Tesla Polo man Polo Vivo 5699 la habo kwata yale na le ipfumpfa nga 99 hey bana wani khala bari na sobo ka banga mina bona it's not me are they them me is them me it's me them oh it can't be dog who send wabana la msabeni people. Let me tell you, if you don't have desire for good things, you'll never do it in life.
I mean, and I will never be them, they will never be me. I live my life the best way I know how. And I don't care much because at the end of the day, there are people who are just provoked of how I live my life. If I'm doing nonsense, if you don't like me, block me. I'm doing what I love. I do what is good for me. I work for my shit. Look, if you don't irritate, why if you force the lakubanami? That's one thing when you used to want. La ni tonga kwa na appreciate you even nfambela kule nako. That's me for you. Comment dikita matimba 30 August le Compo Fest Ntembisa. 27 September Ziakala Spring Carnival Palaburu Rokoda. Hari ngwanaga nasiki ngobona nthobu sabusiwe igaba ekidifa. Ziakala Spring Carnival in Palaburu. Impala Rugby Stadium. Impala Ziakala da. Itaba kuntala susungwa matimba ngofu aba bukisha upfenyo ba brand. You don't understand. I'm a brand, people. Whether you like it or not. Men not na pride, the so-called pride. And Baba said this one must apply to women. A woman is nothing without pride. Because if I sati iba iraba pride. These are free teachings. Loko ba iriman sati iba iraba pride. You're useless. Pride ya sati isungula msisi. Noku jonzi isati itile center. Pride ya sati isungula msisi. Once msisi yawe ihlanganana shindle ngakho inafuta nyana so. Ladies, take it from me. I'm telling you now. Loko zen msisi yawe inganangute kahle shindle ngakho inafuta nyana so. So take care of your hair every time. Loko zibona growth ya msisi yawe ayari yona. You must monitor that. Nukujala ngati pfinyinga mufamba ya kwini ya kababoto wawe pride ya n'wansati is start from the hair. Van'wana abaswikoti kufaka weave but at least maintain your hair. Pride ya n'wansati sungula misisini. Trust me, I know those things. Science is swa nge swi tivi njinji. Ninwa kahle. Xikwembu xi ntsitseleri. We hosi loko decide ku la ku reverse inga reverse leswinene leswi nga na swona inga reverse ku twa ku nandzika ka mina hosi like what tala anasta abazondi mina vazonda leswinene leswi ni swi lavaka mi kahle kahle mfano no ni atshama Paris ni ri kule va France ni ku ri na vafana va nga ku fukuzeni lansi mina ni tshame ni ri France ni ri ku twa ku nandzika. Earlier in the morning I told you people ku loko timali ta mina ti clock I work so hard, dog. 3 months I clock I go December. Ndanya lunch Cape Town. Ni buyanta dinner a Gauteng. Is sick real. Oh yeah, Cape Town. Ni ngatsama 3 days. Magashimo Nyanya leswinene. Ndanya lunch Cape Town. Ebusukwini ni buyanta dinner a Sandton. Hin'wana masiku kutawa ku ndava na achieve ngopfu. Okay, swipfuna yini vutomi bya mina hi lebyinene ni rhandza leswinene no kala swo xava hosi ni kombela entlhavela loko ni tlhavela ya ku fana na lava ni va tivaka bongo va nga swi tivi swilo hi ku vhele a va swi tivi swilo hosi teka mali ni ka tibari tsika ku nyika mina ni tiva ku swilo swa street. Dear Lord, i teka mali ni ka tibari tsika ku teka mali ni ka la maswiti a ta dyondzisa vanhu tiko ku ri mali yi disiwa ku yini a va swi tivi ku dya mali vo tala. Ina yona liyo ka nga ja nlap mi hosi an lava mali ka nga jayi lava ya ku ja swinene mali ntirho wa yo ku tlhogomela mtimba. We work so hard so that we can maintain our lifestyles, we can maintain the body. Oh your body man, oh your body. Kala mali meno kala mali mali iteka yini kwa swiphuva sa ku nika mina hosi nika mina man apa swi koti ku ja mali okay ina yo ka nga jayi for me ina yini swi tiva la ku dya mali ku tiva hi la maswiti i meni tiva ku dya mali no va yo ka nga lava nga kusuna mtimbani byala ni mtimbani apfa yimini nyana ni busy in life
those who are close to Mtimbani, Mtimbani, Gashi Ratabiaka way. Zolan Mtimbani, Kakashi Tabiaka way, now over busy, she is one as one, a busy, listen, nene. I want a buff and shiny accolade. It is. I are on a way. Oh, Mamma, no, I'm going to watch Lamazambala. It's on the Chavano ID. It is like that, Janai. Look in now, Tamil. Ingako yo debunk uma le ka philani le Freedom Park mina leswi insurance ndza leswinene mokwata mingini lifoko mina lifoko so wanza mina ku vanhu va ku hola 100,000 vafana mikwata ni vona strand le ka va TikTok na sweswi na vula mfana wa 100,000 imfana ni vula net and gross net imfana amokwata mukukumuka mele you are a boy. Look, if you like Natamba, Iza, Sizoteta lap. If I'm shitting, water, maybe yam lotui. Infana, or good jealous. Fana what lipa or what lipa infana, or good jealous. Ya kumbe bala ma 200. We bow before you, my Lord. Mara what lipa, what infana, you're a boy, or good jealous, infana. Ambo kwata ingin lifoko. This on this. Miss Fantan, man is Vegas, Miss Fantan. I'm on quarter, I'm on Samuel, whom I'm doing my answer, but can't you sharp, never fan. I pay up a chance and I go, man, I pay chance, man. Hey, chance is free people. Look, if you look chance, same, a mahal. Chance, mahal. Now we go to chance, and now we go, now I have the cash in fan. It will have a gentleman, no problem. If not chance I've got a problem, what am German? Never fun. No German never fun. Yes, me England home. He busy the renovations 17 lifestyles. Miss Wunya like limbs like my phone look now. If I get the whole place, if I get my couches are black, if I get the tiles are black, they mean the little nene. If I get the couches are black. It's just fucking my light busy. Let them I'm not saying I'm a blue lama. And if I can listen, ha, she come by Shakabamu. She one baranza moon. Come in Mando and Shabala in install of VSOP. Man, there's somebody who bought me here VSOP. Tall. I will no ranza for no ranza. I know what for the Shamaran. This to say I love you. Shabel tall and I saw to but Blanca, I'm a director, I come a badge. Oh, okay, King's Kitchen, here and Shabla in this store. Niggas are in the Chobo from America. Don't Lava travel 17 with Tatamina with Testament. They will tell you what's what I'm on Narcona 17 of Metashapa VSOP, Gagash, look at Atam. Even when Ranzamun logo, I'm buying a negative, that those who see something positive with them, Jamie. And I'm a giver. One thing you need to know, I'm a giver. And I need give visual at the social media, so the camera, I mean, I don't do those things at the camera. And run charity. I don't do those things. So at the video, that's what I mean. And I'm not saying those who are doing it are wrong, no. Okay, whenever I give for real. So I'm being unika. She found by Ambila. Kashaka man shmekason. Ngo ala logruwa ala ta wutsa shiko mu matilwini ne lesho shibona. Loko no ze no huma inyangwa wa yindlu. O hava ku ninganikeli something. Amuni. O hava sama sho umelela. Loko no ze manu no humini sukurero. Shilo kuna lo anga benefit something. I'm not saying I've got a lot, but I never mean a chance. Pep me a chance na tembula. Mana tembula swinene. Na tembula news ni ku hembela na tembula swinene. I'm just not going to shiko swina ku tembulekini. E vula ku va mona a ta tshamela. Nga tshamela vusiwana. Ngo tshombolo swona. Ngo swi tiva ne ku ha swipepa leswi swa va loyara. Ngo swi petsa swiyani. Wa itiva njini ku njini inji. Sikuru n'wanyana one day. Sa siku meta switiva leswi sweswi nga mtsemba swikuru n'wana ku kwala vikini swi loka swi nga handleki kwala vikini mara just watch the space kuyeza
ku yeza loko muzimi ku mina nteni na ti dlaya kumbe yini sweswiyani nga mi tshembisa sweswi ku yeza. The reason why swi fanele mi swi tiva, there is no gagashi without you people. Mo ka mi nga swi tivi n'we mara mina na switoko swa ni tirhela. There is no gagashi without you people. Ni vona na loyara ra mina loyara a mi updateni laha mu vula ku ri va ri timali ta mina ti fika rini. Loyara ra mina leriwa Austin Vukaya, the best in the rough ka ti rough a mo la ku ta kanjhani loko hi vulavula hi rough hi vona n'wina, loko hi vulavula hi rough hi vona n'wina Vukaya loko hi vulavula hi rough hi vona n'wina. A ku na mun'wana wa vulavulaka hi rough loko hi vulavula hi rough hi vula n'wina, a ku na un'wana wa rough. Swi ni kakayise ngopfu loyara swi le Unisa hala na swa va Unisa swi nga ndleli swi swinene va fika va ka MAV va ku ri hina hi huma TEF hi ma hi ku ndla hi tintswalo ku fambi ya dyana vanhu a mi ngo to tamba hi huma November December kwalano loko ku ri wa Ndzonda wo pfi sweswo rila ka ha ta hi ku December se holova a ni tirheki. Ni munhu loyi a nga rindza timali hayi timali ntsena hi vulavula ti-figure liya yi loko mali liya yi ta munhu wa rhongo ngopfu a yi ta ka munhu wa rhongo ngopfu rhongo leku tlula na dirhongo yi ta ka munhu wun'wana wa rhongo ngopfu. Lava va lavaka ta xa mapoto ni mi byerile ku mapoto ntsena philani yi tsake ngopfu mapoto leyi i kuma munhu a sweka nga vula ku tshova poto ku mundzuku a nga ti ntirhweni a karhi ku hi nkombe a ma ndli nchumu mapoto ya le ka mabunda le ka mageva leyi va ri in'wana va n'wi jume khalo na nkombe ka vatirhi va philana kala lona a teka na ribye la ku fanga na ku ndlela ku mundzuku a nga ti ku swekeka mavuswa poto ri ku nixa ku na leni ya kona mina ni kota na ku sweka a yima philana ku na ku ndla ku a ri hava mali ya ku stoka a nghena va ha fambini vatirhi a nghena a tlula mikhukhu endzeni ka poto ra ka mageva poto ri ku a ku na lani ya ku kona mundzuku na ku tirha mina na ku sweka vuswa. Na sweswi ni vulana no after life leyi ni ta mi postela mi ya xava mapoto ya ka mampela hayi swipoto ya poto leswi ni fambaka mi swi xava swi le va mara va start famba mi bayizisiwa hi vana poto a ri vi poto i zipoto mane mi tekela poto ra ka mageva rin'wanyana ta mi postela ni ta mi nyika posta ya ka matimba ngopfu ya ku vulavula hi mapoto na mi tekela poto poto ni nga ku teka poto a ni ri veke hala garachi ne ni nga hlamali ngopfu suka ni ku cheri something la mapoto izipoto mari vo ri tsari ku gagashi na xipfala xa rona quality a ni be oxtail swi endli nga ku yi lo swekiwa yi swekiwa a baobab mayito a baobab va bela oxtail yin'wana ya matimba ngopfu va ku a ri na mina hi nge swi twisisi tshama kwala a nge tshamaka kona hi leri poto ri humaka mageva le ka mapunda la ku sele le marikana la va nga ndla mapoto tini n'wana laha a la ta hi onhela na ta ni ta mi byela ku endleni mapoto ya ku huma ka mageva ka mapunda hayi mapoto ntsena swi swa wona. Kasi gagashi hanyisa ku yini kasi mara boti leyi i hanyisa ku yini mara lama sweet i hanyisa ku yini boti leyi wa karhata hi mapoto i tini n'wana laha ni be xipotwani ni ri ku ndleni ka xipotwani laha ni fake leswinene oxtail hayi oxtail ncila ku u famba u tsemakanya ti-toll gate ku rhwariwe kaya ku ri ncila oxtail ya ka uluvetse ya homu ya ku rhanga yi dlayiwa yi masajiwa a yo dlayiwa plus yo slothariwa homu ya ku rhanga yi masajiwa va yi kuma na counseling ya ku ri ring we are going to slaughter you yi swi accepta na ngati yi famba kahle yi swi accepta ku ri ring na ndza famba ndzi ya eka tata hayi na kuma yi tlangele hi vanhu loko va nghenanga xikolo siva kwala hi kokeni kwala ni kokeni kokwa hi tintambu yi kumaka yi kokwa yi gigimisiwa ni vula ya ku rhanga yi masajiwa yi kuma na counseling yi byeriwa homu ku ri ring u ta yi siya emisaveni imagine byela ku ya fa namuntlha leyi ya wa namuntlha leyi ya wa hi vanhu vo ka va nga nghenanga xikolo no homu ya cow or a bull
you're gonna leave us very soon. Uta emtimbeni ya vanhu lava va nga va kotaka ku ndla leswinene. U ta va u nga ri ntsena ka ti-fridge, i ta va ri ntsena ka ti-refrigerator ta le ka Woolworths. I mona nga swi lavi ku ya ka Woolworths. No, ya swi twa ku se ni laha ni yaku kona ni ya ka ntseni ka ti-refrigerator, a ni yi ka fridge ya Defy, ni ya ntseni ka ti-refrigerator. Meaning ku ri loko ndzi hundzile emisaveni ni ri homu, swi vula ku ri ni ya fika ni xaviwa hi vanhu lavanene. Nyama ya mina ya tsakisa vanhu. Munhu wa ku dya nyama ka Woolworths a nga ta a gijela a toilet ya Gucci, a swi kona sweswo. Never. Meaning ku ri loko ni hete ku dyiwa mina ni dyaku vanhu va dyaku swakudya swa ka Woolworths, swi vula ku ri ni ya ku flashiweni ni va mati lama nga la tlhayaniwa hi vanhu van'wana. Ni suka from ka rigija ni ya tlhela ni va mati ya flash a ntsena swi helela kwala toilet ra Gucci, swi nga ha vi mati, swi nga ha vi nchumu. Leswinene sweswo masi. Phela ngomtshela ku ni nwa mati ngopfu ya fresh la June. Mati lama loko mi flash swi suka swi tisorejini ku za tisorejini swi tlhela kwale swi endla mati ya magija, mati lama maloko. Mara a ni ri ya ka Woolworths kuma purifier swi hambana. Ti-level ri nga na mi byela masiku hinkwawo loko swilo leswi ti-level n'wana kaya. If you don't get it, forget about it, people. Hambo kwata rhandza leswinene. MAV va byeleni ku ri timali ta mina vurinrini. Ndzi kombela mi va byela ku timali ta mina ta xivati lexi i ta rini, ta xivati lexi. MAV attendance moti because u mundaka ku mani ignora lawyer ku ignora client ha rona. Lawyer loko ti ku vo mandiri ri fa ri tlhavanyana vo ti advance nyana hi va kahle. Swilo swi le hansi mani, mikosi yaliwa ni kombela mi tlhavela kwalani MAV attendance tlhava fani vona swin'wanyana. Lawyer ka ku miyela vhiki hinkwaro nga vulavula na client. Swi rhongo ngopfu sweswo client ya mavulavula na yona mani. Mi khutaza ku ri sweswi swi nga ti tani i munhu loyi i nga yimela hi mintsengo. Rhandza leswinene. And also people, hi ku tirhisa swilo leswaku lawyer swa hambana ku phela ku na van'wanyana loko i va kumini va Joy Hospital hi luwa ku nyika wayini liya ku durha. Yimisa sweswo wena. Joy Hospital hi luwa ka ndhambi hi luwa ku nyika wayini liya ku yi nga ri na munhu yi na mentsena ka makhasi. Amokwata yi na mentsena. Hi yena loyi Joy Hospital a nga nyika wayini leyi nga tshama ni ku na yi pfula ni swi vona ku leswiwa swi lavanyana a yi ya ku pfuriwa ntsena swilo kwalani. Yi lava ku ri na vachavi va ri ku naveleni na vaphilani va ri ku naveli va ka va navela vutomi bya mina. I wayini leyi nga nyikiwa hi Joy Hospital all the way from Ndhambi. Yi nga nyika wayini leyi. A hi tiwayini ta ku famba ya gugula n'wana ka hina tiwayini ta ku huwa leti. Wa swi vona a yi lavi ni pfula, yi lava ku pfuriwa ni ri ku naveriweni. Ni nge yi pfuli ni nga ri ku naveriweni, ni fanele ni naveriwa. Chavi CMC Philani mi ta la na mafasi mi ta yimbelela wayini la. Mi ka mi wena wayini itaniwa hi la maswiti swilo swa vo va ri Waterford Estate ya ri 2014. Se bara screenshot ita yi gugula n'wana ka hina a hi tiwayini ntsena, tiwayini ta vuhali ngopfu a swi swa ku huwa swilo leswi. I tiwayini ta vuhali ngopfu swilo swa marhupete i swilo swa ku swa ku tlanga swilo leswi. Se ni nge yinwi ni nga ri ku voniweni ni ta hi siku leri ni ngo to va na vuyeni bya vanhu lavaya vuyeni bya kusuka mavusweni na hala ka Mdabula. Wena wa famba wena wa vona yi prepare njhani. Wena wa famba ku iya kwini a swi tiveki, iya ka tatana mani yi phusela nakambe ni nge phepha wa ri vuli nchumu mara i fana tlhelela phepheni ku ri siku leri va nga ta tala ni ta va kholela kahle. Hayi na loko ni ku kumi nga tiyanga ta ni zonda yi tambela ni hungu mani ku phutsela wayini ya ku chuziwa ingaku mazambala. Wayini yi fanele yi phutseriwa yi nga voniwi hi swin'wana na swin'wana. Yo voniwa kun'wana na kun'wana tikhawuntarina yona ya ku vekiwa le henhla leyi loko va ku xavisela va rhanga va teka feta dust va yi phumunda ha yona wayini leyo. Ve ti tshika u loko xaveka tiwayini yi fanele ta yi phutseriwe hi swilo nyana swi tikomba ku i tin'wana ta tiwayini ta vona. CMC a mi se tshama mi nwa wayini hi leyi
You must come here and enjoy the best wine in the world. The best wine in the world. Nongiphuthele i-undertaker yeba ile boxini meme kanzonda e-clean runs antiriki loko ni ku kumi khiloya nyana futhi ni west ti-one ta vuhali ngopfu va ti vitanaka ti va Waterford Estate tiwayini ta matimba ngopfu hayi swiwayinani leswi mi fambaka mi swinwa leswi mi famba mi swinwa kwala swiseveseveni va ku tana hi na nhluvulo hi nga yi xava nhluvulo lele mafucha ku na minhluvulo la ni kuma ka Joey Hospital. Thank you very much. Loko ku ri na tin'wani tiwayini Joey tiyisa na mabyala mabodlhela lamakulu ma tiyisi xikwembu xi ta ku endla hi tintswalo xikwembu xi ya ku endla hi tintswalo u na mbilu ya rirhandzu va fanele va fika ni ta va kholela swinene mina khola phela mina khola futeli mina khola mo yima timali ta mi ti huma mi ta swi vona ku ni kholisa ku kholi swa ku tlanga mi kholela vanhu ku dyana ndosi ni khola swa tilevhele kholela vanhu hi swi ku dya matandza tana kahle ta vona makholele ya xiprofessional la ka mina makholele ya professional Bampamparampa. Izolo bengithakiwe mime izolo bengithakiwe mime no phela me mabyala lama ni manwaku loko no zini ni ma humesa i to twi nga ku ibokisi ra tintangu nyana kasi i mabyala ya standard n'wana wo twi nga ku hantisa bokisi ra tintangu bokisi ra tintangu n'wana ka yini i mabyala lamanene baba sweswi swo langiwa nga ku ho va ku hambanise ka mazambhala ku leriwa i rikulu leri medium leri large le extra leswinene swa phutseriwa leswinene good people ngati tsona-tsoni ku lava ku tsakisa vanhu va ta ku karhata munhu anyway i na leswi a swi hleketaka hi munhu u nge mu cinci because already ku na leswi a swi hleketaka hi or i concludini hi wena luya wo chansa hanya vutomi bya wena loko u ti tiva ku i chansa swi pfumela chansa but i nga ti hoxi ka laha i nga ti swi tiva ku nkarhi wun'wana ku swi maintaina swilo swi ta ku hlupha don't live a lavish life on a zero budget ta vaviseka n'wana ka yina va na munhu wa ku rhandza leswinene hi layini ya wena ava ni yime vutiyimisi ni dira ti-shots ni ta eda yin'wana ya ponchos ni ta ba ponchos na yo yi wela ka tona ni tlhela ni faka na peppermint ni ta ku ndlela xixin'wana va xi vitanaka springbok wa xi twa springbok I want to do something va xi vitanaka springbok leswi swi dyondza kwala ka mina namuntlha a ni o swi tivi swilo na ku dyondza springbok na ta ku ndlela springbok a wu swi tivi springbok na ku dyondza springbok mani ku dyondza springbok na ku ta ku dyondza springbok a wu swi tivi springbok na ta ku teacher springbok. Do you know what is springbok? Mani ku dyondza springbok ani ri hi leswi ni ku dyondza springbok ani ri na ku dyondza springbok okay ni ku dyondzisa springbok a wu nga swi tivi swilo leswi ka i ri ka n'wamatatani a wu pengi mani a swi kona ka n'wamatatani swilo leswi ni ku dyondzisa springbok hambi swi tandla swo ke swi zo hlangana na mara what I know a ni fanele sungule hi amarula cause amarula is thick ni ndle mistake a ni fanele sungule hi amarula se swilo leswi loko swi ri green la swi hlangana na vu green lebyi swi ri swimbirhi a ni fanele sungule hi amarula cause amarula is thick so loxi van'wana va swi kota ku swi endla ku va ku ri green na amarula va swi vitana ku is a springbok so what
ni vula mathicara va ta dyondzisa vanhu laha mathicara mambirhi ni ta mi holela switipende swa 23,000 mi ta dyondzisa vanhu van'wana Springbok mathicara mambirhi mi ta what is this that is a Springbok what is a what Springbok ma teka nyana short ta vona ku loko hi sungule amarula swa vana loko hi sungule amarula izolo bengithakiwe mi okay ma yisungula so yisungula amarula this time ne because ila ku vona ku xitandla na Springbok ka I dyondze Springbok I ta swi tivela kwini ri ka mapayini n'wana ka hina Springbok se Springbok shot I nga swi tivi moto nga ku ina ya ka papasa mina o kala mali n'wana ka leswi swa kahle na swi tiva kala mali mi swa kahle na swi tiva ngenzi kala swo xava aba Springbok shots mani ku ndlela show Springbok swa ala mara lava swi tivaka va kota no swi ba swi va yin'wana yi va henhla yi va hansi sweswi me laha ku lundza ka majimba vu green lebyi nga ku yi le Thembisa yes ni tlanga leswinene la swo mixana hi nga ta famba hi loma tidonki la ti hleketa ku mibyanyi vu green lebyi lava na vula ku ndla Springbok you buy peppermint peppermint yi try or miesta swin'wana swa ku taniya mara I peppermint you buy this you buy amarula and you do peppermint and you do Springbok swa va leswinene swi na vulungu mi rhandza swa xilungu phela swa xichangani va ku a nga koni etintsengeleni ni endla etintsengeleni I nga dya tintsengele ku ri na ti-grapes swa hambane ku leswi sweswo a mi va dudukwe mina va chava dudukwe a kana bekwa dudukwe a mi va dudukwe mina okay wena I ponchos mangwana lo wa swi kota ku n'wi mixa na loyi na marula it's ponchos we call it ponchos it's tequila it's a tequila thing so these ponchos na yena I wun'wani wa lava va lava ku ta vambiwa I ta vambiwa hi rin'wana ra masiku hi leswinene hosi I nga tsakisi valala va mina ndlana leswinene oxiyu I ta hatla afa mi vonile a mixela mabyala a mixela I ta hatla afa se wena you think la misaveni la hi le timovhini yana or ku hanyiwa leswi swi lavaka hi wena kumbe leswi swi hleketaka hi wena xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xi nyika n'wana wa xi ku famba ku ya va endlela la maswiti xi ku ina a vambiwe xi ku wanuna loyi u vambile madzanadzana ya vanhu naswona a ri na Yesu xi ku a ndzi n'wi tivi u te loko Yesu a kongoma eGalili ya ku ya khongela papa rixika to warini u te loko Yesu a kongoma eGalili ku ya khongela papa rixika n'wananga u nga chavi uri kunjani ola wala vuvu nipfukile kunjani ola I'm good and yourself dude I'm good and yourself ni vona n'wana la va ri ola wa nxeweta ola how are you ola take care of la vuvu loko to chuluka mfu ya chuluka swi healthy it's a cleaning process leyi va ku ri ko munhu a munhwini so loko no chuluka michuluko ya mina yi ta va yi ku nuhweta kumbe michuluko ina problem na michuluko ya mina a ni ta chulukela rainwater water yi tlhe vuya mi ta yina michuluko ya mina mi ta yi nantswa va n'wina unless yi nga ri na hina I ri ka xikukwana va ku munhu I le ka xikukwana ka xikukwana va ku munhu I le ka xikukwana I le ka inkuku
Wa me take serious mo. Ba ku munhu ile ka chicken kwala South Africa. Ne kwala ka xikukwani munhu a la ri ka xikukwani kwala South Africa. Vona munhu. Yena ile Sandton. Wa swi sweswo. Yena ile Sandton. What are you saying? Ile Blue Hills. Ila ku hlamula ku yi le midstream. What are you saying? Munhu a ku byela ku ni le ka xikukwani. Ile tihukwini munhu wo vitwa ka ngari la nga yimi munhu a ri ka xikukwani hina hi ri va midstream hi ri va Silver Lakes va Blue Hills va the Hills ngome hi take serious musin'we ni le Bryanston wa switwa swi na vuhali ni le ka xikukwani hi tekeni serious vana mani hi tekeni serious take us serious man ni le ka van'wamadzekudzeko ni le ka van'wamaphikela ni le ka van'wamdavula ni le ka van'wamaranga iya ka n'wamaranga ya ndla eka n'wamaranga ku ri na le Sandton wa mi tirhandzi va n'wina ni le ka Inkuku ni le ka Inkuku ka small Inkuku ni se Inkuku yencane ni se Inkuku yencane Inkukwana ile ka Inkukwana mara ile kwa hanyeni tshame ka Inkukwana Transen man hey take yourself serious dog take yourself serious dog I let the movie la ku hanywa reality ya vutomi va ku meni ile ka Xikukwana hey Xikwembu fire ngoma va ka Xikukwana njhani ku ri na le Sandton ku ri na le Pretoria Pretoria ambona ku ta swi cinca hi ku yini hi le ndzeni ka doroba hi le ndzeni ka Pretoria anything is possible dog Pretoria mahlanyi Xikukwana va loyi amo kwata mi ngendle foko me wa nyana ni swi leswinene ni kombela ku tlhaveriwa ni le Pretoria West loko i tirhini i tlhaveriwa i tirhini and ali na swi twisa ku la ku tlhaveriwa i le Pretoria West se i tlhaveriwa i tirhini va famba mi dyiwa minyopfu sweswo va swi nga pfunchumu sweswo va ku na ku vongola sweswi a va mi hembeli that's why nkarhi wa va famba nga mi hembeli ni kombela ku tlhaveriwa yini i tirhini nonsense ile ka N'wamageva ka Mageva ka Mageva a wo tshama hi ta ku yi mara a hi leswinene swisasa loko wa ku huma hi gede i twa mfuchu ku haxa xikandza mfuchu hanya na tidonki ri munhu nga vona ku hanya na vanhu ndla leswinene va ku ile ka N'wamunghonghoma phela na vatiwa hi twa va Joe Hospital va nge le va Mooikloof it's a Mooikloof wa xitwa Mooi swi vula ku va nice it's Mooikloof Kloof a ni swi nga swi vula ndhawu ya ku loko ya ku lahla navigator hi laveki serious ku tivi ndhawu yaleyo ndhawu ya kona xo pfa xi ku komba loko wo ze kun'wana a bula patu nyana hi milenge laha ti All Star xi ri jika kwalaha Siri hi laveki ndhawu swilo swi ri na ti order hayi ndhawu ya ku pfa ku ngheniwa hi swimonamona va ku le ximonamoni ile ku nge vi passage ti swi swa vana va ku ile swimonamoni sis I can eat me I don't care vutomi dyondzo mavasa even V perfumes ku xavisa ti-perfume n'wansati loyi ta vuhali swinene va ku wa yi rhandza beef wena u ta yimela xo avuxeni beef i vula beef na mani I don't know what you're talking about dog loko munhu o fika a ku Pitori i va vule vito ra mehe nyopfi man mihleketo leya wa yi tlhariha
se loko munhu hi nga ha vulavuli tiko kumbe ku tshama vanhu va karhi se munhu a nga ha vulavuli Pitori kumbe ni tshama Pitori nya too much nandzwi cembangu wako se munhu loko o thembisa swi vula ku ni vule okay no nyika example no thembisa swi vula ku ni vule owner ile ka Nkobanga loko ri mihleketo leyi loko ku ri mihleketo hi ndlela leyo masiku swi vula ku mtlhariha a wu tlhariha loko munhu o fika ku ka Mageba I must be provoked oh I mean Mageba pembe ye Mageba kumbe go bala ka Mageba mashaka a ngeni ka nchumu ngana ku mika swi swa ka Mageba meni ra loko kumbe wo midstream kumbe iku Santen kumbe nga tlhoveka swo hi ku hi lani lava ku ya kona hi lani lava ku ya kona ndawu liya hi lani lo ni as long na ri la Gauteng tindhawu leti lava ku ya ka to kumbe ni nga provokeka anti loko Santen ka bora then na vanhu vo hlamala wa swi mara ka xikukwana ka bora a ku na swin'wanyana ka Mageba ku tshama ku tsakisa ka Mageba ka tsakisa na ku tsakisa hi ka Mageba wona byela xin'we xi tsakisa ku ile ka Mageba ke then I will agree with you inchini xi tsakisa ku ile ka Mageba ke tsakisa hi ku vona vanhu va ri ku chofule ka misava va hundza hi traka va ri ndzeka geduka le henhla le na traka yi hundza henhla ka misava ya Riversend leswi swi lava Xikwembu ni tlhaveli lokukulu vanhu lava a va sentiva vanhu lava va ntivi lava n'wa mi ntivi hosi ni kombela ni tlhavela mali swi leswi ni nga ku swi nitini swinene ngopfu na ku tatima ntsena ni ku tima light va tamba va fana kosa va ntivi ku tala a vuyela ka V300 hi December mbo khoma ina vuloyi ya lena yi nge swi pfali V300 a vuyela ta sekhala a tsetseleni munhu mina nya leswinene swa ti wa nga hetisi indlu ya ku endla lani nga koho a ni tlelangi swi vula ni nga koho ku handa yo tlela ke na la ka mani hamanyana la ka mani hamanyana la ka mani la hamanyana na thoto na yo kamara na yo kamara na kamara to na pro na yo kamara sono bona to ti kamara se nkinga yiva ko a wu kumi kamara ri nyikiwe miroho la kuma yi nyikiwe masonja a ku na ku nyikiwa ka masonja la n'wana wa wela ka tikamara ta ta hinkwenu wela ka tikamara ta vuyi a yi manyana na munhu hi kahle va kova van'wana va nga na yindlu Joni mara ka ya Ziko ku na la nga na yindlu ka mara Joni ya Ziko se leswi hambanahambana ni ku kombisa ku la hi le misaveni a wu le ka tiswi swa ku a wu lori n'wana ka yini ku na lava kuma ku a ya hava na nchumu na halana mara vutomi bya yeti hanyela kahle a ni ri a nga telangi ku ta fika phela munhu ni tell you people mani ni dyondza swilo leswi la misaveni leyi you have one life and ku rivala hi munhu vana va hlweli loko wo lova etlilerini hi ku hleketa hi Mandela kumbe hi nga ve swi hlangana na sweswi swa hi mhaka va ku Mandela yini wa heta na lembe nga tshama hleketa hi xixexo Mandela was a hero. He was a hero. Etlilerini ku hleketa Mandela hero ya misava a vi domo la misaveni loko I kahle swi hanyaka ku va vanhu va ku hleketa swi ntsongo ngopfu sandla va Paul Kruger tiboso ta va mabunu lama ma ri kona ku va vanhu va n'wi hleketa loko va vona statue la siku rin'wanyana we futhi wes we a wu nge vi na statue na ridge ra we va ri na sirha ra we ri ta va raha na ridge a hi ngo vula ku hi ri sirha ra we ri raha na ridge ra ku vula ku luya I Gagashi va swi vona ku swi ku tlherisela ndzhaku ngopfu sweswo la misava vana va hlweli ku rivala hi munhu you are so important loko I ri ku hanyeni sweswo mara lova namuntlha ta swi vona ku vana va hlweli ku rivala hi munhu I to hleketa hi maxaka wa kha va nga pfuni nchumu na kwala ka South Africa nga ku nyika nkosi yo hambana leyi nga tshama va powerful ni ku etlilerini ku hleketa hi munhu loyi a swi vona ku faka munhu a ku pfuni nchumu so live your life the best way you know how matsetseleni munhu ka ku ta khandziya ku chika rahi mathulusi na n'wi tshiki people mun'wana a lantsana hikuva ni ngo mizondha ntiso wa munhu lava lexi ni ku byela ku xo vanhu a va hlweli ku rivala hi munhu it's a fact fana namuntlha hi ku veka ndlivela ta va thopiki loko hi ta ku nwa mabyala lawa va tlhela va banana kwalaha va xavelana na mabyala va tlhela va hi siku ra wena ku lova ka wena va tlhela vanhu va endla na sex hi siku leri we I nga lahliwa hi rona
va tlhela vanhu va hlanganisa hi mhaka rifu ra wena va endla na sex ya useless va xavelana na mabyala hi siku ra mindzuku a va ha rile enkosini va ri baby a hi tsake ngotolo hi siku leri we nga lahliwa hi rona hey tola hi ri kahle ngopfu phela hi nwini hey a va ri hi lahle kahle va ri hi nwini vanhu valava you must know psychology ya munhu fane i tiva mina mi munhu ni tiva ni n'weta a va ri hale nkosini leyi hi nga hlangana ko a ku ri kahle ngopfu a ku ri kahle ngopfu hayi i lahliwini shem i lahliwini a va ri lahliwini va ri leyi hi nga hlangana ko baby tolo hi nwini kahle ngopfu tlhetse a wu tsakini na wena ma ni tsakini and i reality leyi mi nga lava ku ta yi twa you know swilo leswi mi twa nga ku no jamuka ni jamuki vulavula nkosi wun'we lowu wu tivaka u ta swi vona ku swi vulaka swo it's a fact ni nga ku byela na kwale Mavuxeni Freedom Park very few people will say hey mara a hi swekini nyama va ta va ri a ku tsakisa hey mani wa performer hey ni vone mani a va tshika swa mavuswa leswi va tsaka ku lala hi vuswa na nyama leyi a yi swekuli va vulavula hi swin'wana swa different that tells you a lot munhu twe tiva munhu fane n'wi tiva a va yini vanhu va hlangana le a Freedom Park ti-topic ku nga vi ku vuswa lebyiyani mara a twisika yini they are not there for those things they are there for their own personal agendas they don't talk about your business there va ngo khumba va lava mara majority va ngo vulavula swo cause maybe a ku ri grand opinion mara lexi nga n'wi susa pitori munhu a yisa hi ku i rini a xava vuswa i dyini vuswa i bava ku nghenelela swin'wanyana i ya vulavula leswi swin'wanyana a tshika swa vuswa munhu i va munhu me munhu na n'wi tivangi ni byeli munhu mina can't tell me anything more leswinene ni nwa kahle la vinyo philani is life on TikTok hi ta n'wi landza ka TikTok ene plus i khale ni nga tshama ni ka TikTok se ever since ku ri mina handle ti-life timbirhi since ku ri mina so na ta ya lini mara va ri hava swi lava swa mabyala swa milawulawu mani swi lava izolo bengidzakiwe ntwa ndlala sini hey ntwa hanga ndlala yi le tshembisa la ntwa hanga se mi le ku addresseni Dr. Kakashi mi ni vitana kahle ngopfu senda na account ni mi tlhavela mi ya dya na vana mi ni vitana kahle ngopfu se mi le ku addresseni Dr. Kakashi i ni tiva kahle ngopfu senda account ni ku tlhavela ma wa swona i ri ka Gijamandini loko i tlele ku na timhisi ti pfa ti lumana loko siya mukumba darateni ti tekini timhisi a ku lo yiva munhu ku dye timhisi mukumba wa swi vona ku swilo swo hambana i nga xi kuma xexi kwale ka Gijamandini a vula ntiyiso reality ya vutomi ka Gijamandini i nga xi kuma xexi a vula lexi nga xi kuma ka Gijamandini vana mani swilo swi ya ku munhu i le kwini nkarhi environment na yo account ka swilo leswi loyi a nga le ka Gijamandini sweswi a fikila a ni postela a ni tekela a ya ka video a ni tag la ku sweswi ni la thaveleli kumbe ni le kwala ka Gijamandini a mutini ku na leswi u nge swi kumi ka Gijamandini ku ha munhu a nga na swo ka Gijamandini a swi va hambi kwata va ka Gijamandini ntiyiso ma wu tivi is environment ya account u le kwini ku endleka for you to grow as well ku la inga ko swa account sometimes it's good to introduce yourself aka swilo leswi vanhu va twa nga ku wehe a wu le ka swona kumbe a wu swi koti that's why mi mufana no dress le mufana wa 100,000 i mufana you're a boy and I still emphasize you are a boy Mizondi ya mahlweni you are a boy. Hey, Dombolicious, mngana wa mina. Dombolicious. Dombolicious mngana wa mina. Khalanga. Khale ngase ketchup mngana wa mina. Hey, ndava. Lilimi, Dombolicious. Mngana wa mina. Brame ya khale ngopfu huma kulungu na Dombolicious. Themba Dombo Khalanga amukelana. Vanhu vele yijile vanhu ntsena vanhu vele yijile vanhu na swimming pool ya kwela na mina
loko a lava ti-swimming pool ka Godre a nga vutsi ku liya Gagashi kasi yi endla mali muni i rini lava swimming pool a nga ri liya Gagashi yi endla mali muni a ni rin'we loko mi ya ka simple pools mi lava ku endla ti-swimming pool mi ri liya Gagashi a mi ri mi lava swimming pool mi ri mi lava liya Gagashi yi endla mali muni swi ri ku a mi pfumeli ku swilo leswi hi le ku hanyeni ka vutomi ne a mi pfumeli ne n'wana ku a yi teka 100,000 a endla swimming pool wa nga hetisangi yindlu wa swi vona mani vanhu loyi lava nga kwala kusuhi n'wana mani ni hanyela ku twa ku nandzika ku i ta ni vona sweswi sama i xava data yo tala ta ni vona sweswi loko teka a hi ngo ka spring hi sungula ka spring eka spring i ta ni vona kahle ku loko ni ku munhu wa twa ku nyanganya yindlu yi yimile ku ri dam i ta swi vona hi mina i ta swi vona hi mina ku swilo sweswi swa endleka faka la mi ya khida mi ze mi tinyela la mi ya ku khideni mi ze mi ku pfu hi ri ku khideni hi oxa yindlu loko mali ya yindlu yi fika hi ku hi nga ta ndla yindlu sweswo a hi kona yindlu ku na ya ku twa ku nyanganya i ta swi vona hi mina ku munhu wa phuva ku vuphukuphuku bya exista laha misaveni i ta swi vona hi mina ku vubari byi koho laha South Africa i ta swi vona hi mina mi phela ni xava mpahla ni tshika swa tiyindlu a swi lavi swa ku pfuka swi yima kuma swi takataka hayi ni lava swilo swa leswinene loko yi ta yindlu yi ta ndliwa yindlu ma sweswi hina ya ku dya tinyama hi swima hi dya tinyama hi swima i ta swi vona ka mina ku swilo swa endleka it's really possible loko yi ta hi le kukulu yi lava yindlu yi ta endla swa tiyindlu sweswi ku na ya ku twa ku nandzika a ya ku nandzika yo nga zi yi famba mi mi fana nge ni byeli masipa hambi wu fume kanjhani DJ Sizer. So DJ Sizer. I will lava 17 ni midlivela le. Eta be kuma trip yo sungula ya ta June. Na tintlamu tete mu to ndela ku lava social media. Magaza vo tala la June va yitiva hi mina. Sino a joke. Mongo ala hi ku loko ngu vutisa ku tshama yi performa ku humesa vutanzi. Munhu Johnny le potala la va yitiva hi mhaka ya mina ntlambi ta hayi ku ta swa ku ta vhakela hani a Freedom Park ni vula ku ta i ta hi leswinene leswi endlaka swona ene ni proud ngopfu so you know why a ni mani hlayile phephi mani na xikhomela munhu a munhu ndlela hina yini mara hayi ku ni bala siku rin'wana to hlamula i ri ku performeni kwalaho wa ku fanele ku pfuna ni ku hundla xikandza lexi i ri ku tlulatluleni kwalaho hey me whatever hey mina mane hey mina i ri ku bele ka swibela swa wena ku hundla ni ku tala teka mani ni hundla kwa ni ku tshika macimba ni ku hundla i nge ni fokolo hi ku hundla kwalaho mi sukusa ku bayiza siku rin'wana one day can I show you 100% i ta twa ku Gagashi i hundle ntlambi tlhe swi nga yinele ka helo hi ku byela sweswi swi nge yi fokolo ngo tamba leswi lavaka ta kamisa swona mara ntiyiso ku swi nge yi ka hela I can tell you 100%. Ta ku thamuka kwala stagini hi ku vitaneni na macimba ni ku light i twi nga ku swa ti-mic vara ni vhiya vutleleni a ni tirheki no ku na strategize I strategize nkarhi walowo na tibonsara ta mina there is no way un'wana ku firearm yimanyana doko yimanyana gulufa na mi plus a ni tshama ni ri armed I'm forever armed naswona dloko ta ku ba dloko tamba so no kombisa ku avuton'wini hanyani kahle na vanhu ngavi munhu wa ku nga ku twi nga ku i tlharihile ngopfu a ku na phela laha misaveni people let me teach you a ku na munhu wo ka nga ri dangerous laha misaveni we are all dangerous we just choose which life we want hambi xiphuva xi dangerous okay nteka mukwana khomisa xiphuva ya n'we wa penga i ku tlhava laha hi vona ku xi nge tlhavi i teka xibamu i nyika xiphuva hi ku duvula la kombetela laha i duvula xi lexiya xi nga xi misa ku maybe ya vo 14 xi ba kona so laha misaveni ku hava munhu ka nga ri dangerous we are all dangerous wo decide ku ri which life we wanna live mara we are all dangerous
Life is all about choice. You decide which life you want to live. But we are all dangerous, Lamsabi. We are all dangerous to the society. What did you choose the name? I'm thinking, man. Even means we want my page, guys. I hope. Kakash, if I wouldn't climb, I would. I'm going to climb, again. You bust tamba, man. Oh, I won't take it. I want to combine them. Nishabilis, ni lakuba fit. Another one rich dark. Lakuba fit, Matimbango fla. Another one rich dark one. Lakuba fit is in the answer soon when chicken simbility. Lakuba fit in the one I go anta and tank castle. No chichashimo. No chichashimo. Logomota Matan Castle, so nigga Jim wants to treat me. Now at least so too much every day in the Bauma 20 case casho. So ni made a show kunta kota kunta so le show na go should tenga listen. I want to this so next she the show anu shavante. Aiden here by Cassandra. Thank you very much for pulling through yesterday. I was with one of the champagne. What runs on one listening with the husband. Now when in box I'm taking yellow sukun one for the music and my chamber me to go mean that's taka me to a funda nae come when to a fever. It's wrong. Namte Magas, I'm not so good man. Could I want a Victor Macari and TikTok? It's a my inbox man. I sukun one. Ein boxer mana aya andling up eat lila shantir jiki abla suwan shakula la shot relationship nang tanu ko awshem anere ne ko wakura anere me ani skutungo shaku very English Victor Makar ngona kunta shot ngoma ta changanyisa that guy not la nwa address na kuma boy tsika sisindla but anere me mana aya nang karora mo ngulava ngulanzi shawe mara ngati vuxaka bya ku vulavula hi mehe loko n'wi lava n'wi tekisa wena nga vulavuli hi mehe na ye loko a phovini to endla swi swi endlaka loko a ri huza i ta va a ri huza ni ngheni ka nchumu mehe lexi ni vulaka xona swilo leswi a ni lo xava hikuva ni ri na mali ni xavise hi mhaka ku ni na ku dlaya mukhava lowu na ku va fit ni faka a fire arm ya me esayitini mi tinyela mi na macimba van'wani ti-weight leti na ku tingetela loko ni twa nga ku se ni fit na ngetela ti-weight leti leswi ti-weight leswi nangetela leswi xo tlipiwa xi lexi mani ku komba swi vona na humesa lexi se swi leswi swi vona swa humesiwa loko se ni twa nga ku ni fit ni ya ni ngetela a na ni lava ku ta va swa timayisele a ni lava swa timayisele meni no lava ku va fit mfana tshama ri mfana i ta va mfana na sungula vhiki leri taku ni xava treadmill lexiya xa ku tsutsuma lexiya loko ni xi xava se ni ta sungula ku endla swa ku jima la loko i ta yi nga tangi kahle kwalani ku ni ka varamu swi nga na le 17 ma-security ni va hlongola la swi nga na le tibounsara ta le 17 mo fanele mi khoma swi tiyeka swi endla ni mi hlongola la ni ta va bounsara hi wexe the same time ni ta va bounsara hi wexe la ni kota ku tirha ntirho wa mina loko nga tanga ni ku take 5 nge ndli foko ko un'wana va ri Victor Makari yi nga wa tshemba la ka va TikTok it's mana a yazi kuna ku lava na client yin'wana ya swiyini swa rafu jiki a tshika leswi sa moto nga ku mi tlharihe ngopfu mi mo ti vona nga ku mi special hi Makarini vona va bayiza man Victor va ri Victor endla swa tinghoma swa ku teka tinghoma ta vanhu ti faka ti-filter swin'wana swa ku taniya a ri yalweya no vuya ni n'wi tshika mina ene siku ra yena ri yeza your day is coming dog ana mina na ndla investigation hi munhu ni cheka ku ri munhu wa tshama kwini ndla no mi yena swa khale nga ku byela swa last step leswi swi vulaka swona swi vulaka swona swa last step a texta mina a hi ri mi nga va text mara nkinga yi ku vulavula hi mehe that's the problem loko ri n'wansati nga gangisiwi nyuvi swi vaka ku kahle fanele n'wansati a gangisiwa u gangisa a ku na nsati wa munhu ka nga gangisiwi laha mi nga yi bayizisi n'wina a ku na nsati wa munhu laha a nga gangisiwiki mi nga ndli nga ku mi wa hanya swi swi le tilweni a problem sweswo but issue how do you approach the person do you have to speak about me
komba mhaka ya ku vona loyi i ri 1 2 3 hamba nga ha ni kombi swi right swin'wana a nge ku kombi hinkwaswo a ni ri vanhu munhu mara lexi vulaka xona hi si nga joyelanga i ncini lexi nga na xo victor lexi ni nga riki na xona if I may ask yini i xinuma ini i TikTok what is it I don't know what is it that you have that I don't have bayisa genge leyi fana lava chance you're a boy ma ku byela sweswiwani hi swilo hinkwaswo you can bring it on in your life on everything you're a boy you're still a boy nge mechi you're a boy sasemncinci you're a boy loko byela swilo swa ni ku tumbetini loko mi nga kusuni mu byele ku ri gaga xi you're a boy loko a ri ready a ti kahle ata hi anything xa a xi hleketaka you're a boy you're a small boy you won't match why that queen what you like habla ka the life of Jelma you are a boy ma ku byela sweswi you are a boy nge match yeah mi tiva tihafu wo yi Italia leyikulu yo tlhariha ta ni dyondza kahle ku ri munhu loko ku munhu u hanyisa ku yini a mi va timanyela ya mina a twa mabyala mutwini a nga vula leswaku mampela a twa mabyala a ku na swo byala la he's a boy and he will forever be a boy vanhu va ku nonyajanyajiwa so Victor Makaringi swin'wana swa ku tanihi un'wana ku ndza tinghoma ta ka a ni tivi ma n'wi tivana un'wana ku ndza tinghoma ta va TikTok ka a faka filter a ka cisa tinghoma ta ka TikTok swin'wana swa ku tanihi he does those things because his content is swa ku hi ndlela yaleyo you're a boy boy you're a boy hambi wo vula ku hlangana kwini you will be told you are a boy sasemncinci pikini mina sitshela wena lonyanisi manje so you are a boy sasemncinci ndiyakuqalela mfundini sasemncinci nge recovery hambi wola ku ta kanjani hambi u ta yini na yini nge vuyi unless xikwembu xi ku tsitseleri xi ku vonile ku nyopfi i rhandza ku ta fika i tithopa la i nga ri kona that can be very personal man sweswo leswi swa last byela swa last year ni tshama lola swa last year no va munhu wa ku a ni swi koti ku hanya na swilo mbili ya mina no va munhu wa ku xilo swiyimo no swi tshika swi hundza and van'wana va twinga ku puntini phala luya i ruketa leswaku van'wana va ku ni vone un'wana siku rin'wana loko ni hlamula na khanyi phela a na ha swi tiva hi hlangane kwini a ku why n'wi hlamula ku ri lenseto wa wena rini people khanyi phele hi ndlela hayi and okay loko ni n'wi zondini ivi ku ndleka yini I don't hate her she's just her on her own lane I'm just me on my own lane and I don't see me lwa na yehe not to say I'm scared of her she knows that as well I'm not scared of anyone no respect her but that doesn't mean kuri loko se mi ri na yena na issues na yena no fanele loko ni vona ni tshutela mara I don't do those things I think it's working for me and munhu nge swi tivi hi ndlela yini xikwembu xi tiva mbili ya munhu people tshami ke swi tiva sweswiwani loko nga se swi mastera swilo leswaku xikwembu xi tiva mbili ya munhu that's why you keep on clapping hands that's why next year no la ku ni vona no u tiva ni ti xavile swin'wana swa kahle ngopfu swa ku ni swi vona ku xikwembu xi le ku tirheleni hi ku loko i khe hanya swa vusiwana laha vana va swi vona ku xikwembu xi ku pfuna hi ndlela ya njhani you don't inspire people hi ku vulavula ntsena you must inspire people with action as well it's very important vanhu va vulavula swo tele leswi nga vula man endla yini mina I've been recruited ni nga mi byela swin'wana ku na van'wana va tshama va ni recruiter va ku swin'wana ni ku mfundhisi i mfundhisi hi vutlhari loko va mfundhisi wo phuva i ta va mfundhisi wo phuva va tele vanhu van'wana tshama va na approach van'wana va ku hayi a ni na ta vulela yena munhu yaloyo ni mara we must do business this way munhu i fana a tlharihela misaveni le misaveni la ni mi nyika example ya Biazi ni ku va tele vanhu va nga ta ka mina va nga fika na 30 kumbe 50 and then someone because low 1 2 3 I don't do those things you know why lie I let movie lie let me serve you must be smart a pubi I'm boy Isaiah 14 verse 20 from verse 100 fini what clari ya lo
phela ngomtinga ku swilo swi hanyaka la siku rin'wana ta dlina avuton'wini ku ta dlina avuton'wini hi fike ka point ya ku va na peace yin'wana ya ku hi tshama tafuleni swin'we ku dyiwa ku ndliwa ntlangu wa ku kun'wana na n'wana va tsakini swi nge pfuki swi vile na siku na one misava leyi to ze hi hela ku nge pfuki ku ve na peace ya ku ri vanhu va tshama ku ndliwa ku vamba matende ya miliyoni hi nghena kwala hansi kumbe ku yiwa stadium hi ya tsakela ku na peace South Africa it won't happen kwala hi nga ta va kha hi celebrate peace ku na lava nga ta banana ku na lava nga ta chelelana ku na lava nga ta zondana. You must know that la hi le misaveni you must be very smart. Peace ya ku va ku rhandzaniwa everyone nge pfuki fanele ka gaza nge pfuki ive koxa sweswo but tolerance we just have tolerance on certain things. Just have tolerance. It's just tolerance ya ku ri okay I'm tolerating this nonsense, I'm respecting this one. Go the protocol. It goes like that. If you want to reach a certain standard, you know, no observe a protocol. In the bagala skonto, no bagala shinkwa. In the bagala shinkwa, no bagala kuku. Utomi zia mahlweni. Kuna lo abaga ku shinkwa anga itibiki kuku. Kuna lo abaga ku skonto anga sitibiki ku baga shinkwa. Is levels, but hinkwavo va baka. At the end of the day, they are all baking. Na mafasi wa mbala eproni mara anga ri baki kuku ra mina ra busy. Wa mbala ti apron mafasi na khwira yena mara kuku ya mina busy ange pfuka yi baki. You can't bake my kuku. Ya busy. Aba mara wa swi kota ku baka ti pancakes. And look, I shouldn't have the pancakes. The pancakes. Mchanga na the pancakes. The pancakes. You look at several oceans that are long. Mama fast. One no about the April. Man Fagango, my one chinana, and talking Nan's got clutch. Will me put a mic. So that's a second man, professor. But Fana Bangang dissipate. Ha, ningang hlanyisi baby. Para kuna fiber Freedom Park mara. Pila ni iko na fiber Freedom Park. Can you tell me is there any fiber? Kwa fiber Freedom Park. Ita yo matrip ta wana the fiber. Ita wana the fiber. Fiber. Aswala ko shakhali so sino ku ta khola so English twists. When English twists. Kuna ku tiva kuna ku swi endla so hambiloko swi endla hi mina wena mina na nga leswi na nga swo professor Mahize masap professor Ntute ke tsona le wena va fana lavangani va nga dissipate I'll bring you vele ngaboni siphila kamnandi sonke sininkinga haba sibonga wena ubani osinika lento baphi bokapatia nebuhle babo izinja sifike emncwabeni namabhodlela baphi bapha bangibulala bapha bangikhuzayo imani yithi hlanga la shisho baphi bokapatia nebuhle babo izinja sifike emncwabeni namabhodlela But Steve, someone with wise and otherwise size. I already came. You only play the house. Wambona lo, umbiza ngofarafa. Wambona lo, umbiza ngofarafa. Lapho lo katakata. Ukashasha
Ungazwani nokuthandaza. Ngothandaza, chopho bakho ngithanda kusaphaza. Befane wani, akazange wathandaza. Mawutshela ngebusi, phela uthi uyaphaphalaza. Yambona manje, nangu uyatatazela. Sure. Angithi uzwile ukuthi Jesu nangu la uyasekela. Baphabani, nabaphathe bamthakazela. Bamfakaze. Awubazwile ukuthi Jesu Nawu uyasekela. Papi. Yene buhle papi. Wabeni namaphodlela. Papi. Belena asabe phela. Mane zakho nose. Nabuhle babo. No wisumnotho. Yeah, asambe very choppy. Shout out to Mazi Maluleke, all the way from Dubai. Asambe Bonza. Bongan Dubai, all the way from Dubs. Boya Brame that Jama. Papi, not good. What a 100 right. Bangolala, Papa Bangolala, Papa Bangolala, Papa Bangolala, Papa Bangolala, Papa Bangolala, Papa Bangolala. Asambe very choppy. Asambe. Asho, Papa Bangolala, Papa Bangolala, Papa Bangolala, Papa Bangolala, Papa Bangolala. Attitude. Not good. Asambe baby. Baby. Anana. Bye people, I love you so much. Ladies and gentlemen, I go by the name of God. You have the MC from Pretoria. I love you so much, God. People, Sana Busha Babo. I love you people. And later. We'll see each other later, ne? I love you so much. Ntwanza asin na kuya shasha kuja. Ntwanza. Lambi. Bye bye people. Google applications into your brand.